Srednja stručna škola Džemal Bijedić iz Goražda nastavlja bogatu tradiciju nekadašnje škole učenika u privredi i prepoznatljiva je po dualnom obrazovanju. Ova škola je regionalni lider u polju srednjeg stručnog obrazovanja, zbog čega privlači učenike i učenice iz šireg područja Goražda. Našu školu trenutno pohađaju učenici iz 10 opština i imamo učenike iz Priboja, odnosno iz Srbije. Naša škola je drugo ime za prestiž, kao i obrazovni dom za više stotina naših učenika. Zajedno sabiramo znanja, ulažemo energiju i kreativnost. Sa pravom se može reći kako je srednja stručna škola Džemal Bijedić više od škole i kako je ona mjesto obrazovanja, ali i zdravog i kreativnog sazrijevanja. Učenici se pronalaze u raznim sekcijama, radionicama, festivalima, takmičenjima, modnim revijama, učestvuju u humanitarnim akcijama i obaraju Guinnessove rekorde. Ovo je riznica znanja gdje godinama spajamo praktična znanja i iskustva sa teoretskim znanjem. Pored toga radilo se i na tehnikama ocjenjivanja i motivacije učenika da bolje shvataju gradivo koje se predaje. U ovoj školi se godinama intenzivno radi na modernizaciji zanimanja, nastavnih planova i programa, kao i nastavnog procesa uopšte. Danas je učenik u fokusu obrazovanja i danas učenika pratimo putem inovativnih nastavnih planova i programa i potreba tržišta rada. Rezultat konstantne modernizacije su i brojni certifikati, priznanja i nagrade, ali i ono što je najvažnije, povjerenje učenika, roditelja, zajednice i lokalne ekonomije. Danas im srednja stručna škola Džemal Bijedić nudi obrazovanje za različita zanimanja mašinske, elektrotehničke, saobraćajne, ugostiteljsko-turističke, tekstilne i administrativno-ekonomske struke. Poslovno-pravni tehničar je zanimanje 4. stepena po EU-VET nastavnom planu i programu koji je priznat u svim državama Evropske unije. Tokom 4-godišnjeg školovanja uče se opće obrazovni i stručni predmeti, imamo i praktičnu nastavu na kojoj se savladavaju daktilografija, oblikovanje tekstova i svi programi iz Microsoft Office paketa. Tokom školovanja za zanimanja krojača učenici se osposobljavaju za samostalan rad i samostalnu izradu odjevnih predmeta od modne skice do gotovog proizvoda. Izučavanje ovog smjera razvija kreativnost učenika, radnu naviku te ga čini majstorom. Praktična nastava se odvija u radionicama škole, ali i u prirodnim subjektima. Jedno od atraktivnijih zanimanja na tržištu rada je kuhar-tehnolog. Učenici srednje stručne škole Džemal Bijedić ovog smjera uče o pripremi toplih, hladnih, slanih i slatkih jela u vlastitoj školskoj kuhinji i na praktičnoj nastavi. Pored toga uče opće obrazovne i stručno-teoretske predmete. Disciplina, interes, urednost te čistoća čini pravog kuhara. Školovanje za zvanje elektrotehničar-mehaničar pruža znanje i vještine u teoretskom i praktičnom smislu. Ovaj smjer je 3. stepena, ali vodi ka brzom i lakom zaposlenju, a pruža i mogućnost daljeg obrazovanja. Nastava se odvija po modularnom nastavnom planu i programu, a diplome su priznate u svim državama Evropske unije. Posebno zanimljiv je novi smjer, prerađivač plastike, koji je uveden u razvojnom partnerstvu sa njemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju GIZ i privatnim sektorom. Upisala sam zanimanje prerađivač plastike radi boljeg zaposlenja i bolje budućnosti u mom gradu. Mi smo prva škola koja nudi školovanje za zanimanje prerađivača plastike. Jedan dio praktične nastave se odrađuje u firmama, a drugi u školskim radionicama, tako da naši učenici imaju priliku da rade na najmodernijim tehnologijama današnjice. Smjer plastičar sam izabrao zbog veće šanse da nađem posao u svom gradu. Već nakon mjesec dana po završetku škole sam se uspješno zaposlio. Iskustva sadašnjih i nekadašnjih učenika potvrđuju da je srednja stručna škola Džemal Bijedić pravi odabir i siguran ulog za budućnost. Kroz obrazovanje u ovoj školi smo stekli takva prijateljstva koja i dan danas traju.
ova škola je nama dala takve radne navike da smo mi uspješni ljudi na svojem polju djelovanja. Dobro nam došli, čekamo vas.